Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza, nizere ko aho muri mugo neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru ndibuze kompera kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yagaragaje rero igishobora kubangamira ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kubera i Washington DC. Ni nako Amerika ngo irashaka ko ingabo z'u Rwanda RDF ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo gusinywa kw'amasezerano y'amahoro hariya i Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zirimo gushyira imbere amasezerano azasaba rero u Rwanda ngo gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mbere yo gusinya aya masezerano hagati y'impande zombi, mbere yo bashyira uyu mukono ku masezerano. Ese u Rwanda rurabivugaho iki? Ese u Rwanda ko ruhakana ko rudafite ingabo ku butaka bwa Kongo? Ibi byose u Rwanda rwasubije iki? Mu ntege amatwi mbabwire ibyihishe muri aya makuru. Ndaza no kukubwira ko uwitwa Jean Pierre Bemba, ni Minisitiri w'Ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yongeye gushinja Joseph Kabila Kabange, Moise Katumbi Chapwe ndetse n'abahagarariye amadini n'amatorero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bashaka kwivugana Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndetse uyu nguyu murabyibuka yongeye no gushimangira ko ngo Joseph Kabila ngari umunyarwanda atari umunyekongo. Ibi byose ndaje mbikubwire mbive imuzi n'umuzingo. Ndakubwira ko kandi Minisitiri wa Justice, Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Constantin Mutamba, yongeye kwigumura ku bushinjacyaha. Uyu ngo ararerwa ibyaha byinshi, arashinjwa byinshi birimo no kuba yaranyereje amafaranga yaragenewe kubaka gereza zitandukanye, harimo na gereza nkuru ya Kisangani hariya n'umurwa mukuru w'intara ya Shopo. Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndanyarukira no ku kibuga cy'imirwano. Magingo ya ngaya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ubujura bukomeye cyane bwitwaje intwaro, ndetse bukomeje no gufata indi ntera mu murwa mukuru i Kinshasa. Kwibisha intwaro bikomeje gufata indi ntera hariya mu murwa mukuru i Kinshasa. Magingo ya ngaya rero amakuru aravuga ko insoresore za Kuluna arizo zikomeje kwiba hariya i Kinshasa, nk'uko polisi y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye ibitangaje, ndetse batatu bakekwaho ubujura bukoresheje intwaro bamaze kuba bashyikirizwa, bamaze kuba bagezwa mu maboko ya polisi hariya i Kinshasa. Ndaza no kukubwira rero uko byifashe mu mujyi wa Bukavu nyuma y'iturika rya bombe ryari rigiye guhitana umuyobozi burugumesitiri nyine w'uyu mujyi wa Bukavu. Magingo aya ngaya hari abamaze gufatwa bafite uruhare muri iki gitero cyo mu mujyi wa Bukavu cyagabwe ku munsi w'ejo, ubwo uyu muyobozi w'umujyi wa Bukavu yagiranaga inama n'abaturage. Saho gusa kuko ndaza kubwira imirwano iremereye cyane iri kubera muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yongeye kwigarura uduce twinshi, ndetse yongeye no gukataza yerekeza mu bice bitandukanye birimo n'agace ka Kalembe, ndetse amakuru anavuga ko intare za Sarambwe zamaze no kwinjira muri santere ya Walikale. Ndaza kuva aho ngaho nerekeze no mu biri kuvugwa muri teritwari ya Rucuro, nanone ni muri Kivu ya ruguru, naho imirwano ntabwo yoroshe n'aka na gatoya cyane. Hakomeje kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye cyane guturuka ku munsi wo kuwa mbere, hari kumvikana rero intwaro zikaze. Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndanakubwira rero n'amakuru ari guturuka mu Bibogobogo, aha ni mu bice bituwe n'Abanyamurenge cyane, hari kumvikana ibitero bikomeye cyane, ndetse amakuru aranavuga ko ahitwa Rugezi ho habaye isibaniro. Urugamba ntabwo rworoshye n'aka na gato. Reka ibyo byose mbikubwire n'ibindi ntakubwiye gatanu kuri gatanu. Reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mu mutarayikora, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro gatanu kuri gatanu. Reka tubageze amakuru ya mbere yizewe acukumbuye kandi aturutse ku isoko. Ikaze. Reka munyemerere aya makuru nyehere ku byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Yagaragaje igishobora kubangamira ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kubera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagaragaje ko kumena amabanga y'ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi bishobora gutuma bidatanga umusaruro mwiza nk'uwo byitezweho. Ni ubutumwa yatanze ashingiye ku nkuru y'ibiro ntaramakuru Reuters yo ku ya 10 Kamena 2025. Ibiro ntaramakuru byatangaje ko byabonye umushinga w'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
bikanasobanura ko abadiplomate bagera kuri 4 babihamirije ko uyu mushinga nyine wanditswe n'abayobozi bo muri Amerika. Nk'uko ibiro ntaramakuru byakomeje bisobanura, umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu biro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi niwe wavuze ko leta ya Kongo izemera gusinya aya masezerano mu gihe ingabo z'u Rwanda RDF zizaba zivuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yahakanye iki kirego kenshi cyo kohereza ingabo muri Kongo, isobanura kenshi ko ari ikinyoma kigamije gupfuka amaso umuryango mpuzamahanga kugira ngo utabona ko imiyoborere mibi ya Kongo ariyo yateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yanagaragaje ko abarebwa n'ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyira mu itangazamakuru ibyifuzo byatanzwe na buri ruhande ndetse n'inyandiko zigitunganywa, bakwiye kumenya ko imyitwarire yabo ishobora kubangamira ibi biganiro. Yagize ati, nizeye ko abarebwa n'ibi biganiro ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyira mu itangazamakuru ibyifuzo bya buri ruhande bagamije inabi ndetse n'inyandiko zigitunganywa, bumva ko bashobora kutubangamira bakabangamira n'umusaruro mwiza w'ibi biganiro biri kubera i Washington DC. Muri Mata 2025 nibwo Amerika yafashije u Rwanda na Kongo kugera ku masezerano y'amahame ngenderwaho y'ibiganiro biganisha ku mahoro, yakurikiwe n'ibyifuzo byatanzwe na buri ruhande ndetse n'umushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe n'umuhuza ariwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahagarariye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateganya kujya i Washington DC muri iki cyumweru kugira ngo baganire ku mushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe na Amerika. Ibyo batemeranywaho bakabanza bakabinoza mbere yo gusinya aya masezerano. Byari biteganyijwe ko aya masezerano y'amahoro azasinywa muri Kamena 2025, gusa umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika, Masad Bolarusi, mu kwezi gushize yavuze ko ayo masezerano ashobora gusinywa byibuze mu gihe cy'amezi agera kuri 2. Magingo y'ingaya Amerika ngirashaka ko ingabo z'u Rwanda RDF ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo gusinya aya masezerano. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro by'umukuru w'igihugu Donald Trump nibo basohoye inkuru bavuga ko magingo y'ingaya imirwano bashaka ko ihagarara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bagasaba ngo igihugu cy'u Rwanda gukura ingabo ku butaka bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zaba zirimo gushyira imbere amasezerano azasaba u Rwanda gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mbere y'uko impande zombi zishyira umukono ku masezerano y'amahoro, aho bivugwa ko ibi bishobora no kutazashimisha u Rwanda rukomeje kugaragaza ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump burimo gukora ibiganiro byo guhagarika imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo no kuzana miliyari z'amadolari y'ishoramari y'ibiro by'uburengerazuba mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari no kugirana ubucuruzi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo titanium, zahabu, korba ndetse na lithium. Muri Gicurasi nibwo Masad Bolarusi, ni umujyanama mukuru wa Donald Trump ku bibazo bya Afurika, yatangarije Reuters ko Amerika yifuzaga ko aya masezerano y'amahoro yarangira mu gihe cy'amezi agera kuri 2. Igihe rero yavuze gishobora kuba kizarengaho bitewe no kudindira kw'aya masezerano azasinyirwa i Washington DC. Umushinga w'amasezerano y'amahoro wabonywe na Reuters nicyo kigiye gutuma uyu mushinga w'amasezerano udindira, kuko iki kinyamakuru kikibona aya masezerano cyahise gisakaza mu banyapolitike batandukanye. Rero uyu mushinga ushobora kuba uzadindira nk'uko biri kugenda bitangazwa, ariko u Rwanda ngo ruzabanza gukura ingabo
zarwo n'intwaro n'ibikoresho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse umwimerere w'inyandiko zitandukanye ziri kugenda zisohoka zirasaba u Rwanda ngo gukura ingabo ku butaka bwa Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyuma yo kubona iyi nkuru yavuze ko yizeye ko bari gushyira amakuru ku mishyikirano ikomeje ku karubanda, ati bazi ingaruka bishobora kugira. Yabazaga rero ati ibi ngibi ntabwo bishobora kuzatuma uyu mushinga w'ayo masezerano ugerwaho. Rero ati nizera ko impande zombi ziri mu biganiro kandi bigikomeje kuri aya masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ati barimo gusohora nabi ibyifuzo by'uruhande rumwe n'inyandiko zirimo n'izisaba u Rwanda ibidashoboka. Magingo y'anga rero u Rwanda rwo ruvuga ko nubwo aya masezerano azasinywa ariko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugaragaza muri aya masezerano atari byo. Rero uyu mushinga urenze gutangaza amahame nk'uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi babisinyiye mu muhango wabereye i Washington DC muri Mata hamwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Inyandiko rero yavugaga ko impande zombi zizakemura ibibazo byose by'umutekano mu buryo bwubahiriza ubusugire bwa buri ruhande. Nubwo u Rwanda rwakomeje guhakana ko rudafite ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyi nkuru ikomeza ivuga ko rwohereje ngo abasirikare bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 12 mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bashyigikire inyeshyamba za M23 nk'uko ngo abasesenguzi n'abadiplomate babitangaje ikinyamakuru Reuters ni mu ntangiriro z'uyu mwaka, nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba wa M23 wigarurira imijyi minini mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe rero raporo z'impuguke za Loni zo nyamara zo zagiye zivuga ko u Rwanda rufite ingabo ziri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo u Rwanda rutigeze rubyemera. U Rwanda kuva kera rwagiye ruhakana ko ruha intwaro ingabo za M23, rukavuga ko icyo rwakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi no guhangana n'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'igisirikare cya FARDC bafatanya. Amakuru agera kuri Reuters ngo aravuga ko kugeza ubu u Rwanda rutigeze rusubiza uyu mushinga w'aya masezerano wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu cyumweru gishize. Cyakora Minisitiri Nduhungirehe yatangarije ikinyamakuru Reuters ko impuguke za Kongo n'iz'u Rwanda zizahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki cyumweru kugira ngo baganire kuri aya masezerano. Nduhungirehe ati ntabwo yahise asubiza iki cyifuzo cyo gutanga ibisobanuro birambuye nyine ni ikinyamakuru cyabivugaga. Rero umwe mu bayobozi bakuru mu biro bya Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yashinjije u Rwanda gukurura ibirego kuri uyu mushinga w'aya masezerano, avuga ko kuvana ingabo ku butaka bwa Kongo z'u Rwanda ngari ngombwa kugira ngo inzira bashaka y'amahoro itere imbere. Umushinga w'amasezerano wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika urasaba kandi ko hashyirwaho gahunda ihuriweho y'umutekano bise Joint Security Coordination Mechanism, ishobora kuba irimo n'u Rwanda n'abakozi b'indorerezi z'abasirikare b'abanyamahanga kugira ngo bakemure ibibazo by'umutekano, harimo no gukomeza gukemura ibibazo by'inyeshyamba z'abanyarwanda ngo ziba iyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo bavugaga hano FDLR. Abasesenguzi rero bavuga ko uyu mutwe ukunze kuvugwa cyane wa FDLR nyine ngo utagitesha ikibazo kinini ku Rwanda, nubwo guverinoma y'u Rwanda ikomeje kuvuga ko ari ikibazo ahubwo gikomeye cyane, nubwo aba bavuga gutya ngo baba bari gupfobya. Rero n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga yagiye abigarukaho, avuga ko umutwe wa FDLR byibuze kugeza ubu ngubu ufite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 iyo mu mashyamba ya Kongo, ariko bakomeje kwihisha mu baturage baho. Ati yanagaragaje ko rero ngo uyu mutwe wa FDLR wagiye ugaba ibitero bitandukanye mu Rwanda ndetse
yanatanze urugero rw'ibitero byagabwe mu Kinigi n'ahandi mu karere ka Rubavu kuva muri 2022. Rero uyu mushinga w'amasezerano uvuga ko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabwa kwemera ko M23 igira uruhare mu biganiro by'igihugu ku buryo bungana, ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo rero iri mu bindi biganiro bitaziguye na M23 mu masezerano ashobora no guhagarika imirwano, ariko ibi ngibi M23 ivuga ko Kinshasa yo itabikozwa. Rero umushinga w'amasezerano uvuga ko u Rwanda ruzafata ingamba zose zishoboka kugira ngo M23 ive mu bice iri kugenzura hakurikijwe amasezerano yemeranyijweho n'impande zombi i Doha muri Qatar. Umwe rero mu bahawe aya makuru kuri iki gikorwa yabwiye ikinyamakuru Reuters ko kugeza ubu ngubu mu cyumweru gishize Qatar yagejeje umushinga w'amasezerano ku ntumwa z'impande zombi zagombaga kubanza kuwushyiraho umukono. Uyu mushinga nyine w'aya masezerano abayobozi ba M23 ndetse n'abahagarariye Kinshasa bakabyemeza. Umwe mu bayobozi ba M23 utaravuzwe amazina we yavuze ko nta kintu gifatika kiragerwaho kiganisha ku kurangiza aya masezerano ashobora no gutuma M23 itakaza ibice yari yigaruriye, nubwo ibi bisa n'ibidashoboka ukurikije ibyagiye bitangazwa n'abayobozi ba AFC M23 mu bihe bitandukanye, barimo na koordinateri w'ihuriro rya AFC Kone Nanga yavuze ko nubwo ibiganiro byaba gute, nubwo ibiganiro byabera he, ati ntituzigera tuva mu bice twamaze kuba twigarurira magingo aya ngaya. Ni nako kandi Kinshasa witwa Jean Pierre Bemba arashinja Joseph Kabila Kabange, Moise Katumbi Chapwe ndetse n'abihayimana gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Top Congo FM, Jean Pierre Bemba ni minisitiri w'intebe wungirije akanaba na minisitiri w'ubwikorezi n'itumanaho, yatangaje ko rero ngo Joseph Kabila ngo afite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi afatanyije na Moise Katumbi Chapwe ndetse n'abayobozi b'amadini n'amatorero Senko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero uwahoze ari minisitiri w'ingabo ndetse yahoze no mu gisirikare yagiye abitangaza, avuga ko afite n'ibimenyetso bifatika byose kandi ngadashidikanyaho. Ati nshobora kubahereza inyandiko zigaragaza ko Kabila ashaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kubwe rero ngo Kabila na bagenzi be cyane cyane Moise Katumbi Chapwe n'ihuriro rya Senko ngo bakoresha abaturage ba Kongo mu binyoma. Aba rero ngo yagiye avuga ko ngo harimo perezida w'ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila Kabange ndetse n'abahoze ari abayobozi ba kabineti. Jean Pierre Bemba yaboneyeho kandi guhamagarira abanyekongo bose kuba maso kugira ngo baburizemo umugambi wa Joseph Kabila ndetse wo kwica Tshisekedi afatanyije na Moise Katumbi Chapwe. Yavuze ko rero ngo ku munsi w'amatora Seni yatewe inshuro zigera ku 3,000 hagamijwe guhindura ibyavuye mu matora. Yongeyeho rero ko ngo afite amakuru y'uko Katumbi ndetse na Kabila aribo bari inyuma y'uyu mugambi wo kwivugana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aha rero yavugaga amatora yabaye muri 2023. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Twivanga yatangaje ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kuri ubu barirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Ni imibare igaragaza ko uyu mutwe ukiriho nubwo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashize iminsi uvuga ko uyu mutwe utagifite ingufu ndetse utagiteye ikibazo. Ronald Twivanga yabwiye ikinyamakuru igihe.com ko abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 kandi bivanga mu baturage iteka ryose iyo bagabweho igitero. Yakomeje avuga ko babarizwa mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu ishyamba rya Kibira mu gihugu cy'u Burundi. Abo muri Kivu y'Amajyaruguru nibo bagira uruhare mu guhungabanya umutekano mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo, ni nabo baza guhungabanya umutekano mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni mu gihe mu ishyamba rya Kibira ryakunze kwifashishwa n'aba barwanyi ba FDLR n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse muri iyi shyamba mu gihugu cy'u Burundi. Muri 2021 abarwanyi 15 ba FRN
bateye mu murenge wa Bweyeye muri Rusizi baturutse mu iri shyamba rya Kibira baza kugwa muri ambushi ingabo z'u Rwanda RDF, bamwe bararaswa abandi barahunga. Hari nyuma kandi hari nyuma y'iminsi mike yari yabanje, aba barwanyi bari bateze imodoka muri aka gace, ni mu bitero byanapfiriyemo inzirakarengane z'abasivili. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko FDLR yahungabanyije umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu myaka myinshi ishize, ndetse kuva muri 2022 yagiye igaba ibitero simusiga mu Kinigi ndetse no mu karere ka Rubavu. Muri Werurwe na Gicurasi 2022 mu mirenge ya Kinigi, Nyange, muri Musanze n'uwa Gahunga, muri Burera, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'aba barwanyi ba FDLR bateye ku butaka bw'u Rwanda bakomeretsa abaturage ndetse banangiza imitungo y'abaturage. Muri iyo minsi hari ibindi bikorwa bagizemo uruhare, birimo gushimuta abasirikare b'u Rwanda babiri bari ku burinzi. Ibi byakozwe kandi n'ingabo z'u Rwanda RDF bafatanyije n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Muri Gicurasi uyu mwaka wa 2025 u Rwanda rwakiriye abaturage bagera ku 2,000 b'Abanyarwanda bari barafashwe bugwate n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Inshuro zose u Rwanda rwagaragaje ko rubangamiwe n'umutwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine ndetse n'uwa FDLR, ati ibi byose bibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ibintu byanakuruye umwuka mubi wagejeje naho uyu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR mu burengerazuba bw'u Rwanda batangira guhunga. Abaturage nyine bo mu burengerazuba bw'u Rwanda batangira guhunga bitewe n'ibitero bya FDLR mu Rwanda, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije aba barwanyi ba FDLR mu gutera u Rwanda bagambiriye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo idashobora gukemura ibibazo by'umutekano muke, ahubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ikwiriye gukurikiza inzira za politike n'iza diplomasi, igahagarika imikoranire n'uyu mutwe wa FDLR ugizwe n'inkoramaraso zasize zihekuye u Rwanda mu 1994. Iyi ngingo ya FDLR ni imwe mu zo u Rwanda rwagaragarije abahuza mu bibazo by'umutekano mu biganiro byabereye i Doha ndetse ni Washington DC, rugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiriye guhagarika gukorana n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR kuko uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko abarwanyi ba FDLR kuri ubu ngubu babangamiye umutekano w'u Rwanda, atangaza n'imibare ko bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Reka munyemerere n'ubundi nkomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jean Pierre Bemba yahakanye kurwanya Laurent Désiré Kabila yambura umuhungu we ubwenegihugu. Jean Pierre Bemba Kombo washinze umutwe w'inyeshyamba wa MRC yahakanye kurwanya ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu 1997 kugeza muri 2001. Anahamya ko umuhungu we Joseph Kabila Kabange atari umwenegihugu. Mu ntambara ya kabiri ya Kongo yatangiye muri 1998, MRC yakoranaga mu gice cy'amajyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo intara ya Equateur, yifatanyaga n'ingabo za Uganda UPDF zikayiha imyitozo ya gisirikare n'ibikoresho, ndetse RCD Goma n'ingabo z'u Rwanda byo byakoreraga mu gice cy'amajyepfo. Ni intambara ikomeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwitabajemo ingabo z'ibihugu by'inshuti birimo Zimbabwe, Angola, Chad, Namibia, ndetse yanahagaritswe n'amasezerano. Iyi ntambara nyine yahagaritswe n'amasezerano yashyizweho ubutegetsi bw'inzibacyuho, aho Joseph Kabila Kabange yahise aba perezida Jean Pierre Bemba Azalias Ruberwa wa RCD Goma n'abandi babiri ba vice perezida. Jean Pierre Bemba akimara kugirwa vice perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2003, yohereje abarwanyi be muri Repubulika ya Centrafrica
ya Centre Africa banyuze muri Equateur, aho bakoreye ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ibi byanatumye akurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rw'Irahi mu Buholandi. Mu kiganiro n'umunyamakuru Christian Lusakwelo wa Top Congo FM, Jean Pierre Bemba usanzwe ari minisitiri w'ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 kugira umugambi wo guhungabanya umutekano w'iki gihugu ndetse na perezida wacyo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Jean Pierre Bemba yavuze ko izina nyakuri rya Joseph Kabila ngari Hypoteliti Kanambe, kandi ngo yari ashinzwe umutekano bwite wa Retired General James Kabarebe wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF. Yavuze ko kandi uyu Kanambe ngatigeze abyarwa na Laurent Desire Kabila. Jean Pierre Bemba yagize ati hari ubuhamya bwinshi rwose, hari n'abana nyakuri ba Laurent Desire Kabila batemera, harimo uyu ngo Hypoteliti Kanambe, kandi ngo uyu Kanambe afite se na nyina yitwa ngo Marceline, se yitwa ngizina rye ngo ndarifite hano gusa yahise aribura ntigeze ayitangaza. Amategeko agaragaza ko Janet Desire Kabila Kayungu ari impanga ya Joseph Kabila, gusa ibyo Jean Pierre Bemba nabyo yabihakanye, asobanura ko uyu Janet ari mushiki wa se nyakuri wa Hypoteliti Kanambe. Uyu Hypoteliti Kanambe mutumva mvuga gutya niwo yise ngo ni Joseph Kabila Kabange. Yavuze ko kandi uyu Janet mushiki wa Kabila ngo kandi ngo yavukiye Rubavu tariki ya 9 Gicurasi 1968. Ati Aime Kabila umukobwa wa Laurent Desire Kabila ngari hehe? Ati yarishwe. Hari n'abana ngo ba Laurent Desire Kabila ngo bakiriho. Ati ni ngombwa ngo kubabaza ngo uwariwe wahimbye uwariwe ngo ninde wahimbye umwirondoro wa Hypoteliti Kanambe, avuga nyine Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ntabwo ari profe, ati ibi ngibi byose ngo biri ku mugaragaro. Rero umunyamakuru yahise amubaza uyu Jean Pierre Bemba, umunyamakuru yahise amubaza ubwo yashinjaga MRC muri 1998 ngo yari igamije gukuraho ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila, amugaragariza ko kandi umugambi we wari umeze nk'uwo ashinja Joseph Kabila Kabange umuhungu we muri iki gihe, nubwo Bemba yabihakanye ko Laurent Desire Kabila umwana we ngatari Joseph Kabila. Jean Pierre Bemba yasubije ko we n'abarwanyi be ba MRC batari bagamije kurwanya ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila, ahubwo icyo bari bagamije ngari ukwirukana ingabo z'u Rwanda kuko arizo zakuye mu mbuto sese kuko ndo wazabanga ku butegetsi. Jean Pierre Bemba yasubije agira ati Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo arwanya yarwanyije ngo yararwanye binyuze muri demokarasi, ati yaranatowe, ati njyewe narigumuye ngamije kwirukana abirukanye perezida mu mbuto. Ati kandi ati rwose namwe murabizi byari ngo ubukoroni ngo bw'u Rwanda bashaka gukoroniza ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, binyuze rero ngo mu mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Retired General James Kabarebe ngo yashakaga gukoroniza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agakuraho ubutegetsi. Jean Pierre Bemba yakomeje agira ati njyewe sinarwanyije ubutegetsi bwariho, ati bwatowe binyuze mu nzira za demokarasi, ati narwanyije kuba gucengera nyine no gufata igihugu ngo byari bigiye gukorwa n'u Rwanda, byakozwe n'ingabo z'u Rwanda, niryo tandukaniro. Retired General James Kabarebe niwe munyamabanga wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa yakuwe muri izi nshingano mbere y'uko intambara ya kabiri ya Kongo itangira, asimbuzwa Generali Celestin Kwifa
ni kifwa gukurwa rero muri izi nshingano kwajyanye n'ibikorwa byo gutotezwa no kwirukana abanyarwanda bose. Ibisobanuro Jean Pierre Bemba yatanze biragaragaza gucurika amateka ndetse biranagaragaza ikinyoma kiri mu mpamvu yatanze zatumye MRC ni umutwe yari yarashinze ivuga ko ivuga ko izatangiza urugamba. Umunyamakuru rero yahise amwibutsa uyu Jean Pierre Bemba ko muri iyi ntambara MRC ngo yakoranaga n'ingabo za Uganda UPDF kandi ngo atahanganye n'iz'u Rwanda ngo zari mu gice cy'amajyepfo. Amubaza ati wabaye inyeshyamba ese wicuza kuba wifatanyije n'ingabo z'amahanga? Bemba yasubije agira ati nakoranye n'ingabo za Uganda kubera ko zatozaga abarwanyi banjye ba MRC bageraga ku 2,000. Asobanura ko ataragamije kugirira nabi cyangwa kugirana amasezerano yo kuzigurisha igihugu kandi ngo ntabwo abyicuza. Ati simbyicuza. Ati kubera iki? Ati kubera ko bitewe n'urugamba twatangije, ati twashyizeho demokarasi binyuze muri gahunda ya Lusaka ndetse na Sun City. Ati mwibuke ko ku butegetsi bwa AFDL bwa Laurent Desire Kabila bwari bwaraciye imitwe ya politike yose, ubwisanzure ati ntibwabagaho. Ati twashyizeho itegeko nshinga ritabagaho. Ati ibi byose byagiye biba. Ati kandi byanadufashije guhuza ingabo n'inzego z'umutekano n'ubutegetsi bituma habaho amatora yo muri 2006 yatsinze. Bamwe rero mu banyekongo batangiye kwamagana amagambo ya Jean Pierre Bemba bagaragaza ko nta kindi agamije keretse kubiba amacakubiri mu banyekongo ashobora kubyara intambara ya gisivili. Uwitwa Claude Lubaya wabaye umudepite w'inteko nshinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagize ati Minisitiri Jean Pierre Bemba yagarukanye amagambo mabi ati nisubiramo ry'amateka. Yagize ati nkaho akunda igihugu, nkaho yakunze igihugu ashyize imbere umugambi wo guteza intambara ihoraho y'abasivili hagati y'abanyekongo ishingiye ku nkomoko n'ibitekerezo koko. Jean Pierre Bemba rero yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muri 2020 ubwo hashingwaga ihuriro rya Union Secret riyobowe na guverinoma mbere yo gushyira ishyaka rye riri mu ihuriro yahozemo rya Lamuka rirwanya ubutegetsi. Mu mpera rero za 2023 nibwo yatangiye kwibasira cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo na Moise Katumbi Chapwe bakoranye ubwo rero abakandida biyamamarizaga kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bemba yanavuze ko rero ngatarwanyije ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila ariko amateka akagaragaza ko ibi bitandukanye n'ibyo we avuga. Muranabyuka ko uyu mugabo amaze iminsi ashinja Joseph Kabila Kabange ngo kuba ashaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Reka munyemerere mve aho ngaho nerekeze ku kibuga cy'imirwano mere mu mujyi wa Bukavu n'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'uyu mujyi wa Bukavu yarusimbutse mw'abantu mwe. N'umuyobozi mukuru wa komine ya Kadutu iherereye mu mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo yitwa Byamungu Kazimiri yarusimbutse ubwo yarimo aganira n'abaturage muri icyo gice ubwo haraswaga igisasu cya grenade n'igisasu cyarashwe mu baturage. Ku isaha rero y'isa 2 ndetse z'igitondo byabaye ku munsi w'ejo tariki ya 10 Kamena 2025 nibwo aha mu mujyi wa Bukavu haturikiye igisasu hafi y'ahaberaga inama yari iyobowe na burugumesitiri wa Kadutu washyizweho na AFC M23. Amakuru atugeraho kugeza ubu ngubu aragaragaza ko inama yaberaga kuri Stade de Funu kandi yanabaye igihe cy'isaha n'iminota 30 z'igitondo.
nyuma y'iturika ry'igisasu abayobozi batandukanye bagiye batanga amakuru bavuga ko kugeza ubu ngubu uyu muyobozi w'ino Bukavu ngo akiri muzima. Rero abari inyuma y'iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi bivugwa ko ngari agatsiko k'abakorera mu kwaha kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bari bagambiriye kwica uyu muyobozi w'intara ya Kivu, uyu muyobozi w'umujyi wa Bukavu ni burugumesitiri. Gusa uwitwa Jacques Purusi, uyu Jean-Jacques Purusi wahoze ayoboye iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta, kuri ubu akaba ari kuyoborera iyi ntara mu mujyi wa Uvira, ari naho yimuriye ibirindiro bye. We rero ibyo ngo nibyo ngari gutegura kugira ngo yambure uyu mujyi wa uyu mujyi nyine uri kugenzurwa na M23 awusubizemo ibiro bye, ndetse yashinjije uyu mutwe wa M23 ngo ibyaha bikomeye cyane ngo bari gukorera muri uyu mujyi. Abarwanyi bo mu mutwe wa M23 ngo nibo biturikirijeho iki gisasu. Uyu ni Jean-Jacques Purusi, ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta, ashinja ubugizi bwa nabi bwakorewe mu mujyi wa Goma, uyu mujyi wa Bambe, mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu wabereyemo iryo turika ry'igisasu wakunze kugaragaramo imitwe y'abazalendo ishyigikiwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse si ubwa mbere iki gitero nk'iki cya grenade kibaye, kuko no mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nabwo byararashwe mu nama y'ihuriro ry'abayobozi ba AFC M23. Kugeza ubu abazalendo barashinjwa kuba aribo bafite uruhare muri iki gitero n'ubundi nk'uko byakunze kugenda bivuga. Bivuze ko rero nta muntu iki gitero wigeze ukigwamo cyangwa ngo agikomerekeremo, kuko byarangiye n'ubundi abaturage birutse, birangira ntacyo byangije. Ni amakuru mabi n'ubundi ari guturuka muri bino bitero. Reka nako kandi hano mu mujyi wa Bukavu magingo ya ngaya hamaze gufatirwa imbunda 189 kugeza ubu ngubu nizo abaturage bamaze gutanga ku bushake bwabo. Ni mu bikorwa rero by'indashyikirwa byo kwimakaza umutekano n'amahoro abaturage bo muri aka gace ka Nderendere muri komine ya Ibanda mu mujyi wa Bukavu nabo bamaze gushyikiriza inzego z'umutekano za M23 imbunda 189 ku bushake kuva uyu mujyi wa Goma wafatwa kuva muri Gashyantare 2025. Izi ntwaro zari zaranyanyagijwe hirya no hino mu baturage, ndetse bari bazitunze mu buryo budakurikije amategeko, zikaba zarashyikirijwe inzego z'umutekano z'intare za Sarambwe binyuze mu bufatanye n'abaturage, abayobozi ndetse n'izindi nzego z'umutekano. Ubuyobozi bw'aka gace bukavuga ko ifatwa ry'izi ntwaro ryaturutse ku bakangurambaga batangije ubukangurambaga nyine tariki ya 15 Gashyantare 2025 butangizwa na Albert Migabo Nyagaza, ni umuyobozi wa quartier ya Nderendere ku bufatanye n'abayobozi ba hano nyine mu mujyi wa Bukavu. Ibi bikaba rero byarakozwe mu rwego rwo kugabanya ibyaha by'ubugizi bwa nabi byari bimaze gufata indi ntera muri aka gace ka Nderendere. No muri aka gace rero hakunze kugenda hagarangwamo ubujura bwa hato na hato bwitwaje intwaro. Uyu Albert Nyagaza yagize ati twifashishije inama n'ubukangurambaga ati twakoze mu baturage, ati dusanga intwaro nyinshi mu baturage, ati turi kugenda tuzikusanya, ati n'izindi zose turi kugenda tuzifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka munyemerere mpere n'ubundi nako nkomereze ku kibuga cy'imirwano magingo ya ngaya. Repubulika Demokarasi ya Kongo kwibisha intwaro bikomeje gufata indi ntera mu murwa mukuru Kinshasa. Hariya ibintu byakomeye, naho ni amakuru turi buze kuba tunyarukiramo mu masaha yacu ari imbere mu makuru yacu ataha. Ariko reka mbanze mbabwire ibyo muri teritwari ya Rucuro ku kibuga cy'imirwano hakomeje kumvikana ibitero bikaze ndetse bikomeje no kugwamo benshi. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC ryabyutse rigaba ibitero simusiga ku mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yatangiye mu gitondo, amakuru avuga ko kubera ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Kamena 2025 yari imirwano iri kubera muri centre ya Nyamirima yo muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu birometero nka 40 cyane uvuye ahitwa Kiwanja, ni muri groupement ya Binza muri no teritwari.
urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ndetse n'izoroheje nirwo ruri kumvikana muri ibi bice, ndetse biri no gutera ubwoba bwinshi abaturage kuko bari guhunga ku bwinshi. Kugeza ubu ngubu ubwo bamwe mu bahungiye mu bihuru abandi bahungira mu bice bitandukanye bitekanye, amakuru aranavuga ko habaye n'indi mirwano ikomeye ariko imara akanya gato, ndetse amakuru aranavuga ko imirwano yatangiye mu rukerera rw'iki gitondo na n'ubu igihari. Urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ruracyumvikana muri bino bice. Amakuru rero aragaragaza ko kugeza ubu ngubu urupfu rw'abantu benshi rukomeje kwiganza muri ino teritwari kubera imirwano ikomeye cyane iri kubera muri ino santere ya Nyamirima. Iyi ni imwe muri santere zikomeye cyane, ikaba ari santere navuga ari santere y'ingenzi cyane kuri ino teritwari ya Rucuro hano muri Kivu ya ruguru. N'ubundi ibitero rero abarwanyi ba M23 bari kugenda babisubiza inyuma, ndetse bari no kugerageza kwigarurira ibice byinshi muri no Rucuro, kuko navuga ko ino teritwari ya Rucuro nubwo hakirangwamo ibitero ariko ibice byinshi biri kugenzurwa n'umutwe wa M23. Iyi mirwano kandi yanabereye muri groupement ya Binza, ndetse iyi mirwano ikurikira n'ubundi indi mirwano ikomeye cyane iri kubera muri teritwari zitandukanye, harimo teritwari ya Rucuro, teritwari nyine ari naho imirwano iri, teritwari ya Warikare hari imirwano, ndetse n'izindi teritwari n'Amasisi hongeye kumvikana ibitero bikaze. Muri Kivu y'Amajyepfo ho habaye isibaniro mu bice bitandukanye, cyane cyane ibyegereye umujyi wa Bukavu. Magingo aya ngaya umujyi uri kugererwa amajanja n'intare za Sarambwe. Ubwo rero guturika kw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje nizo zumvikanaga muri ibi bice, cyane cyane muri uyu mujyi w'ingenzi muri ino teritwari ya Rucuro. Ibi byanateye ubwoba abaturage benshi barahunga. Amakuru atugeraho nuko kugeza ubu ngubu ngo umukobwa ukiri muto yafashwe n'igisasu ari guhunga, niwe wahasize ubuzima, ahita apfa. Hari n'andi makuru avuga ko kuva ku isaha y'isaa 5 z'igitondo ku munsi w'ejo aribwo abazalendo bari kwinjira muri uyu mujyi wa Nyamirima, byakurikiranye rero no guturika kw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje kugeza ku isaha y'isaa 5 zo mu gitondo. Amakuru rero aravuga ko AFC M23 yasubije inyuma aba bazalendo, yibasubiza inyuma ibageza mu mashyamba, urumva, ya hano hafi. Rero amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu aka gace kongeye kugaragaramo umutuzo, ndetse no mu mijyi imwe n'imwe hano muri Rucuro kuva rero ku isaha y'isaa 6. Icyakora amakuru aragaragaza ko umubare wapfuye ari mwinshi, gusa uwo umaze kumenyekana n'uyu mukobwa ukiri muto yapfuye akubiswe n'isasu. Amakuru ava muri bice kandi aravuga ko uyu mukobwa yahise ajyanwa kwa muganga, bigaragara ko gafite imyaka iri hagati ya 13 na 14, kandi avuga ko abazalendo biravuga ko abazalendo ngo bongeye no kugaba ikindi gitero bashaka kongera kwigarurira uyu mujyi wa Nyamirima uri kugenzurwa na AFC M23 muri Rucuro. Rero umukozi ushinzwe ubuzima muri aka karere ka Rucuro avuga ko ngibi ngari ugucengera, ibi ngo ni ugucengera gusa, ngo ni ugucengera kw'ihuriro ry'aba FDLR na Mai Mai, kandi kuraswa kw'intwaro ziremereye cyane izoroheje ati kwakomeje kugeza ku isaha y'isaa 5 n'igice za mu gitondo. Kugeza ubu ngubu rero ibintu ngo biratuje kubera ko abagabye iki gitero basubijwe inyuma ngo bagera muri parike. Parike ntabwo yigeze yitangaza, gusa ni hano Rucuro. Rero amakuru aravuga ko inyeshyamba za M23 ngo umubare w'abapfuye bagiye bagaragaza ngo ni uyu mukobwa wenyine ufite imyaka 13 wafashwe n'isasu ryazimiye iwabo. Iyi mirwano kandi yanabereye muri groupement ya Binza, ije rero mu gihe imishyikirano hagati ya Kigali na Kinshasa bigizwemo uruhare na Doha ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubise igihwereye rwose. Ariko se ni batuyita imishyikirano y'u Rwanda na Congo, kandi yari imishyikirano ya Congo ndetse na M23 bahanganye, byaje kurangira M23 kuyeyo intumwa zayo. Nkeka ko hano wenda icyo bavuga hari n'ibiganiro n'ubundi urabizi byabaye hariya biri kubera Washington DC, biri guhuza u Rwanda na Congo. Hari rirarenga se Washington niho ntibigishoboka, ariko ibikubiye mu masezerano. Ariko ntabwo Washington hari intumwa za M23, birumvikana ko baba babyitiranyije. Babyitiranyije ni nko gushaka gushimangira ko n'abapropagandista ni nko gushaka gushimangira ko u Rwanda ari rwo ruhanganye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hanyuma reka tunyarukire muri Masisi, naho haravugwa amakuru
bavuga ko imihanda ihuza Masisi centre na Nyabyondo imaze iminsi 3 yumvikanamo urusaku rw'imbunda muri Kivu y'Amajyaruguru kuva ku cyumweru tariki 8 hakomeje kubera imirwano muri ibi bice. Abarwanyi ba M23 bakomeje kurasana na APCLS cyangwa se Alliance des Patriotes pour une Congo Libre Souverain. Umutwe uyobowe n'uwita Janvier Karayiri, ni general Janvier Karayiri. Ubwo rero amakuru ava muri ibi bice bwana Nsanze Imfura, bice bitandukanye byo muri iyi territoire ya Masisi ugana za Walikale, avuga ko AFC M23 ngo niyo ikomeje gutangiza ibitero ku birindiro bya Wazalendo biri mu misozi ya Kikonda no baracyaharasa ahantu hafite ngo hari strategique ni hafi y'umudugudu wa Bukombo. Abarwanyi ngo bashoboye gusubiza inyuma icyo gitero kugeza mu mudugudu wa Bukombo uri hagati ya Nyabyondo na Masisi centre, bituma imihanda ihuza ibyo bice yombi ihungabana. Ubwo rero twaha amakuru ndetse n'abaturage bari gushimangira ko bari kumva rwose ibisasu ngo tuze ntari hari muri ibi bice, kandi ngo bizeye ko M23 iza kuba ibisubiza mu buryo ahari muri territoire ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tunyarukire muri Walikale. Yego, muri Walikale amakuru ahari no kugeza ubu ngubu abaturage bivuganye umuzalendo wari umaze kwica se. Ibi rero byabereye ahitwa Ilukumbi, ni muri groupement ya Wasa muri territoire ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero aravuga ko kugeza ubu ngubu abatangabuhamya bo bavuga ko ngo wabikoze yakoresheje imbunda ye nyuma yo kunywa inzoga nyinshi, aho yayitunze se maze akurura imbarutso arangiza ubuzima bwe nk'uko makuru abivuga. Rero kubera umujinya mwinshi abaturage ba Lukumbi nabo bafashe uyu musore w'umuzalendo baramukubita kugeza apfuye nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Umurambo we rero ngo wahise unashyingurwa deje. Sosiyete sivile yo muri aka gace yanamaganye rero kwihanira kw'abaturage, ariko igatinya ko kuba intwaro ziri mu ntoki z'abantu ngo batatojwe neza biteye impungenge, ngo biteye impungenge, ngo biri no guteza igihombo kinini ku baturage. Rero iri sosiyete civile hano Walikale iranahamagarira gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu gisirikare cya leta no gufata ingamba zo kugarura intwaro zose zitunzwe mu buryo butemewe n'abasivili n'abandi bantu batatojwe. Yego, muri Kivu y'Amajyepfo mu bice by'ibitore cyane n'abanyamurenge ng'imbunda yo mu bwoko bwa machine gun, ariko zo mu bwoko bushya. Iyo twirwaniye iherutse kwambura ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu kiswe Wazalendo mu gitero iri huriro risanzwe rifatanya n'ingabo za Kongo kurwanya umutwe wa M23 n'abatwirwaneho. Ngo yerekanwe ifoto yayo aho yari ifitwe n'umukomando wo muri uyu mutwe wa twirwaneho, ngira ngo urabona nga rwose bihahiye. Noneho rero n'ubutumwa twanahawe burimo bw'amashusho twahawe na bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe wa twirwaneho baherereye mu Rurambo, aho bafatiye iyi mbunda mu gitero bari bagabweho na Wazalendo. Ubutumwa baduhaye rero buherekeza ifoto igaragaza iriya mbunda bugira buti: iki gikoresho nicyo twafashe mu gitero twakubwiraga mu gitero ati iki gikoresho nicyo twafashe mu gitero twakubwiraga giherutse kutugabwaho. Ubutumwa bwabo bukomeza bugira buti: iyi twayifashe bitugoye, igitangaje yarimo irasishwa n'umukomanda wari uyoboye icyo gitero, yanagikomerekeyemo ariko yaje kugwa mu bitaro. Iyo foto kandi yerekana iyi mbunda igaragaza umukomando muri twirwaneho ayikanagijeho ukuguru kwe kw'ibumoso. Urabibona ahangaha, imbunda nshyashya kabisa, machine gun nziza kabisa. Mu byumweru 3 bishize nibwo aha mu Rurambo Wazalendo bahagabye igitero, birangira twirwaneho yakigabweho ibambuye iriya huriro, iriya ntwaro iri mu zikaze cyane ku ntambara yo ku butaka, ndetse kandi ikabaheramo n'isomo rikomeye, kuko kuva icyo gihe nta kindi gitero rwose kirongera kugabwa muri aka gace, mu gihe mbere yabwo ibitero bya Wazalendo byakagabwagamo byari umusubirizo.
Yes, nyuma y'ifatwa ry'iyi ntwaro amakuru avuga ko Wazalendo bahise bata ibirindiro byabo bitatu bahungira mu mashyamba ari mu ntera ndende uvuye muri iki gice cya Rurambo. Ibirindiro bataye rero ngo hari ibyari hano mu Majaga, Nyankware n'ibyari ahitwa mu mazi. Hejuru y'ibyo umukomando wari uyoboye iki gitero cyafatiwemo iriya ntwaro iri mu zikomeye ya mashinigani, General Rucyamata yakirasiwemo aza gupfira mu bitero, yapfiriye mu bitaro. Ibi bitero yarasiwemo ntabwo byahise bimuhitana, ahubwo baramujyanye kwa muganga apfiramo mu bitaro biri hano ahitwa Remera, niho yajyanywe kuvurirwa. So rero si General Rucyamata wapfuye wenyine muri icyo gitero, ahubwo mbere y'uko araswa hari hanabanje kuraswa abarwanyi be benshi barapfa, barimo n'abamurindaga. Mu gusoza iyi nkuru rero reka twibutse ko iyi mbunda yafatiwe mu musozi wa Majaga, cyangwa se ku musozi wa Majaga nk'uko twari twabivuze haruguru. Ni ibi ngibi rero M23 AFC twirwana nuko bagenda bagwiza ibikoresho, barabirundanya bakabirundanya, usanga babigwije cyane rwose. N'ubundi nabyo basubira inyuma bakarwanisha, ariko nabifatira ku rugamba. Yego. Nyuma y'aho umutwe twirwana na M23 bagabweho ibitero bikaze by'ihuriro ry'ingabo za Congo, imitwe yombi ibarizwa mu ihuriro Alliance Fleuve Congo ikabisubiza inyuma hano mu Minembwe, hano muri Kivu y'Amajyepfo. Uko byari byifashe, ubuhamya bari gutanga ubwo n'abatuye muri ibi bice buragaragaza ko ari imirwano deja yabaye tariki 9 amanywa yose, ariko byaje kurangira. Urumva byaje kurangira Abazalendo bagera kuri 11 bahaguye hano mu Rugezi. Twari twabigarutseho twavuze kuri imirwano, ariko Abazalendo 11 nibo baguye. Rero uwishe ntaririrwa. Byari ibitero bikaze hano ku musozi wo kwa Didasi rwose, baraharasaniye hapfira y'Abazalendo, ni naho baguye 11. No ku bitaro ugana ngo hahoze ari kwa Sabune. Yego, ntago biba byoroshye ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo wa muntu we. Ibice bitandukanye biracyumvikanamo imirwano, birumvikana ko rero ibintu biba bitoroshye. Hanyuma rero Congo Brazzaville yatse u Rwanda ubutaka yari yararuhaye. Yego, magingo y'aho guverinoma ya Congo Brazzaville yemeje ko yamaze gusesa amasezerano yerekeye ubutaka yari yaratije u Rwanda, nyuma y'uko abashoramari bagombaga kububyaza umusaruro bananiwe kubahiriza ibyari bikubiye muri aya masezerano. Ku ya 12 Mata 2022 nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarimo agirira uruzinduko rw'akazi muri Congo Brazzaville. Nibwo rero amasezerano yari yerekeye buriya butaka yanasinywe. N'amasezerano icyo gihe leta ya Congo Brazzaville yari yarasinyanye na sosiyete yo muri iki gihugu yitwa Massfield Venture Limited Congo. Ni Massfield Ventures Limited Congo, yego, cyangwa MVL, isanzwe bamo n'abashoramari b'Abanyarwanda. Yego, muri mu masezerano yari yarasinywe harimo kuba yarimo nyine n'ubutaka bwagombaga kwifashishwa mu guhinga ibibonobono, no kugira ngo imbuto zabyo zizanwe ku isoko ndetse zizavemo n'amavuta akoreshwa mu binyabiziga kandi adahungabanya ikirere. Leta ya Congo Brazzaville yari yemeje ko igiye gutiza sosiyete ya MVL Congo ubutaka bungana na hegitari 150 bwo guhingamo icyo gihingwa, ikaba yaragombaga kuzabukoresha mu myaka 30 iri imbere. Hari n'andi makuru avuga ko kugeza ubu ngubu ubutaka bungana hegitari 115 nabwo ngo bwari bwaratijwe na sosiyete yitwa Eneveco ifite ubuzima gatozi bwa Congo Brazzaville ikorera nyine muri MVL, ko ku butaka bwagombaga rero gukorwaho imishinga igamije guteza imbere ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Guverinoma ya Congo Brazzaville biciye mu muvugizi wayo Thierry Lezini Mungwala
iherutse rero kwemeza ko aya masezerano yerekeye buriya butaka yamaze guseswa. Yagize ati muribuka inkuru yamamaye y'ubutaka bw'u Rwanda, kutavuga rumwe rero na kutavuga rumwe urumva ngo amacandwe wino amacandwe na wino yateje. Yagize ati muribuka inkuru yamamaye y'ubutaka bw'u Rwanda, ukutavuga rumwe amacandwe na wino yateje. Atari ko se kuki mutibaza nyuma icyaje kuyikurikira, icyakurikiyeho n'iki, kubera iki itakiganirwaho? No kubera ko dosiye yamaze gufungwa. Yafunzwe kubera iki? Minisitiri w'Intebe mu bihe bitandukanye yagiye avuga ko impushya zo gukoresha buriya butaka zari impushya z'agateganyo zishingiye kuri za sosiyete zo mu Rwanda zarebwaga no kubukoreraho imishinga cyangwa se ibikorwa bitandukanye. Minisitiri Mungala yakomeje asobanura ko icyemezo cyo gusesa ariya masezerano gishingiye ku kuba abashoramari b'Abanyarwanda barananiwe kubahiriza ibyari bikubiye mu masezerano yerekeye buriya butaka, birimo kuba baragombaga kuba batangiye kububyaza umusaruro bitarenze mu kwezi k'Ukuboza 2024. Yavuze kandi ko mbere y'uko ariya masezerano aseswa, sosiyete zo mu Rwanda zari zaratijwe buriya butaka zabimenyeshejwe. Ati twari dufite tariki ya 8 Ukuboza nka nyirantarengwa, ariko mwumve ko rwose tariki ya 8 Ukuboza yageze nta gisubizo cyiza cyangwa se cyo guhozaho turabona kuri sosiyete zarebwaga n'ubutaka. Byatumye umunyamabanga wa leta ushinzwe ibijyanye n'ubutaka Mabiala wari waratanze uburenganzira mu izina rya guverinoma amenyesha abafatanyabikorwa ko amasezerano yasheshwe. Magingo anga rero dosiye y'ubutaka bwiswe ubw'u Rwanda yarafunzwe kubera ko abafatanyabikorwa bigenga barebwaga nabwo bari bananiwe kubahiriza ibisabwa muri aya masezerano. Rero yahise asheshwa nyuma ye rero tariki ya 8 Ukuboza biciye mu ibaruwa y'umunyamabanga wa leta witwa Mabiala yandikiye sosiyete. Ibi rero byarebwaga n'izina rya guverinoma. Congo Brazzaville yasheshe aya masezerano yerekeye buriya butaka mu gihe kuva ubwo yasinywaga leta y'iki gihugu yagiye yotsa igitutu n'abiganjemo abatavuga rumwe nayo bayishinja kugurisha u Rwanda. Nko muri Gicurasi 2024, Dave Mafoula uri mu bafatanye mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2021 ari mu bahatanye mu matora. Yego, ari mu bahatanye mu matora. Yego, yasabye rero abaturage kwirara mu muhanda bakajya mu myigaragambyo, kuko yavugaga ko hari hegitari 11 igihugu cyabo cyagurishije u Rwanda ku mafaranga y'intica ntikize. Yego, abandi rero abanyapolitike bavugaga ko leta ya Congo Brazzaville ngo yagurishije abanyarwanda ubutaka buruta ngo u Rwanda rwose. Ati abandi bakavuga ko u Rwanda kuba rwarabuhawe ari ukugira ngo bujye bufasha igisirikare cyarwo, bityo ko ngo ruzatere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buturutse aho ngaho. Yes, hanyuma umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab urwanya ubutegetsi bwo muri Somalia watangaje ko ari wo wateye igisasu gishwanyaguza akajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yo mu bwoko bwa Bell 412. Urabizi ku munsi wo kuwa mbere tariki 9 hiyo havugwa inkuru ariko kajugujugu y'ingabo z'u Burundi yarashwe n'inyeshyamba. Noneho bakibaza batese ni muri Kongo byagenze biti. Ibi rero byabereye mu gihugu cya Somalia nk'uko Al-Shabaab yabigaragaje, nuko iriya kajugujugu yarasiwe hafi y'ibirindiro by'iki gisirikare cy'u Burundi biri ahitwa Mido Shabelle. Isobanura kandi ko kajugujugu igisirikare cy'u Burundi yahanuye ko yari ifite nimero AUO-012. Uburundi rero busanzwe bufite igisirikare, bufite abasirikare babwo muri Somalia mu butumwa buzwi nka AUSOM. Ni ubutumwa izi ngabo zahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ingabo z'u Burundi ziri muri ubwo butumwa zo zatangaje ko kajugujugu yazo yangijwe yarimo kuvana abasirikare bayo bari muri ubwo butumwa bwo kubungabunga amahoro ibavana mu mudugudu wa Hawadle wibasiwe n'umwuzure
urumva iza guhura n'ikibazo cya tekinike biba ngombwa ko igwa hafi y'ubutaka bugenzurwa na Al-Shabaab. Umuvugizi w'izi ngabo z'u Burundi yagize ati kugwa byihutirwa byatewe n'ikibazo cya tekinike aho guhanurwa n'umwanzi. Nubwo kajugujugu yatawe aho hantu kubera icyo kibazo, abakozi bose bari mu ndege barimo umupilote n'ingabo bashoboye kuhava nta kibazo, ngo baje no kugira ngo nta kibazo baje kugira, urumva, ngo bimurirwa mu kindi kigo cya gisirikare cyari hafi aho. Aba rero bo mu mutwe wa Al-Shabaab baje gufata ibisigazwa by'iriya kajugujugu, barabyifotozanya, barabirata, bagenda bavuga ko bakoze agatendo. Nyuma yo kugwa kwayo bahita babifata amashusho, bavuga ko ngo bayirashe irahanuka, biha credit. Intumwa idasanzwe y'agateganyo ya perezida wa komisiyo ya AU muri Somalia, urumva, yashimye ingabo z'u Burundi ku buryo ngo bihuse kandi bakitwara kinyamwuga muri iki kibazo. Ubundi kandi yashimye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukomeje kwiyemeza gushyigikira Somalia, igihugu gihanganye n'umwuzure ukabije ndetse n'umutekano muke ukomeje guhungabanywa n'imitwe yitwaje intwaro irimo no Al-Shabaab. Ibi bibaye mu gihe kandi n'umwaka ushize aba barwanyi bo muri Al-Shabaab bafashe kajugujugu y'umuryango w'abibumbye yari itwaye abagabo babiri bo muri Somalia n'abanyamahanga benshi. Iyo ndege yari yahagurutse iva mu mujyi wa Beledweyne rwagati muri Somalia, ariko ihura n'ikibazo nyuma gato bitumikwa byihutirwa hafi y'umudugudu wa Hendia hafi y'akarere ka Garugudu. Aha yagiye rero mu by'ukuri ngo yagiye icyo gihe, yaguye icyo gihe hagenzurwaga n'aba barwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab, kuko ngo bahise banafata iyi kajugujugu. Gukomeza kwibasira cyangwa se gufata indege zahanwe na Al-Shabaab bigaragaza akaga gakomeje kugaragara mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'ibikorwa by'ubutabazi mu bice bigenzurwa na Al-Shabaab. Ibyabaye kuri Bell 412 y'ingabo z'u Burundi kimwe no gufata akajugujugu y'umuryango w'abibumbye byerekana uburyo ibintu bishobora gufata intera mu turere uyu mutwe w'iterabwoba ukoreramo. Kuba akajugujugu rero igisirikare cy'u Burundi yarafashwe n'uyu muryango byerekana ugusubira inyuma no gutakaza kw'izi ngabo ziri muri ubu butumwa bwa AUSOM. Ubushobozi bwo gufata no kwimakaza ibisigazwa ntibikora gusa nka propaganda y'insinzi gusa, ahubwo binibutsa imbogamizi mu kubungabunga umutekano mu bihe bitoroshye. Ngaye nguko rero reka tubashimire cyane, gushimire cyane bwana Nsanzimfura Byarimura, akoze cyane bwana Fagi Kayinamura, dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.